o te whatalo whaile mai monga lo tātu nu, nei fu o tātu whiloa e peo nei le tātu pukala me masani le tuana iai. Whai unga le nei vai aso sa wha manatuina mo le tāu o le aso sao tamai alo mai o le se wha poponga nei le tātu pukala me o tātu update. E iwa tau sanga o whaasala le whale pui pui, e le whamsinonga maha walunga le li o ta ala ta iso ta ili, lea na wha maunia mo lianga le whasio tangata pa ipalea. But fa blabe nei pe ona fa maunia du mat fa msno tu na maila na fa inga tu la emele tu sanga du o tasi le na mali o se tasi fo yo talabo maila fio anga o samatau e ma fu mai se nunga ava ma rosi le na ia fa nga ina ila na ta valo le tu ai nga le rap 4 e fa atino le soli nga tu la fo na fa tau no i upu sa ia fola o le a no e fa sioti le li ina o tu e le li le no fonga sa fa atino le nga ava e nga ilo na fale o ile na tula i mai ai e le whaavlawe e peo na ia soa i nai leo o maliu. I niana nga ngai ngoinga whaasoli tula whono e whaalua o na ia whaatinoina whaongai na ilana ta avale lea na maliu ai lapa. A o whaitawa yaso o na taunu watu leo sa moa ilana tali ngai malo o le whono o malo tau pulenga le whai mai ia o ke topa le tau sangale nei. O leo a mata nisi o a onga, ma nisi o tape nanga le matanga luenga o leo. Wa o tau wina ai le company, skula antipo, le KR Security, e fe so ni atu i le matanga luenga, mo lea wha moi. O le so lea na mo li mawina ai nisi o onga sa wha pia na wha tino, mo i lantu o lo o whainga luenga le KR Security, e fe so ni atu le matanga luenga le tūlanga le puipuinga. E pe ona sila fia e si dia ma le lima se fulu a whai o atunuu o le a wai mai te tono sa moa i lea whono tele o le la malanga mai mo lato sui. E mai se o le a iai fo i ma le tūlanga pui puinga mai i nā atunuu. Pitai i se whaatata noanga lata mai ma le fionga komsina o le matanga luenga leo a fionga awa pa aulonga tino Filipo na ia sauno ai o lo ta oto mai lava i le pui puinga o usunga whono uma mai atunu i fafo ile malo sa moa male matanga luenga leo mo le matai tu wina o le sanga le mu o ila to o le auto pa amai mo le fa moi o le fa yonga le son se vai tu nei na te tala lo ia ini se polo ke te valu ile tu malo fa sa le anga numero 5 e pe ona ia ini so ati na e sa fa tino ina le polo ke te le miliona o le tu malo lea sa yele tu langa na to ali ai le fa moi e pe ona fese eta ia fina ngalo o le fono whaavae male te fono le fionga pesita te vanga vai fau pitai o le u whamatu atu le tūlanga ina ia whaatino i se tasi ma te tala alo ia inisi o pokalame e pei ona iai ala tō vaita ele a wala si ma o whale a onga ma le tele o atina e valu le ua te tala alo ia i le whai unga le vai asun sim vai atu nei. E toa se fulumani lima tama i ta ila le leo Samoa. O le afa moe e tau wale sa ilinga leo o se tau salo Samoa. E peona masani a ifa i unga o whaafi fianga le te wila. O le amatanga le aso whai ngā ruenga i peona ile nei yaso le neiva yaso na whaatino ese sao ninga. Aloa ia ma whaalau i loa ila e toa se fulumani lima. Ila ofisa au tua company telefone le titi sao. Leo lo avea malango lango au tua le nipa kalame. O se tūlanga na lamona i le whanga e tia, e pei ona sao noa i aile, li pule o le company telefoni e Anthony Seu, i le whaatutupla ia leo whai numero i lan tau, e tau paile nei whanga moe. E pei ona sina fia le tau sanga tsin pai atu nei, se sa pinga mo i o se lale nei, pei ona pale mai ili tamai tae moe moana swanky, lea e le e sidia le titi ma le to lima lea whai o lea tau sa tau sinio, i tai. Ito sanga le walo ia pe ona fala no ele so Mateuila Emia Fipo o le atau Masangela o le sainga tau sale tau ia sa sa lima sa fala wiloa mana sa minga o se te mai sila ma Amerika fo isamo nei o le watu ina mai se fina ngalo le minister tu pele fio ngalo tu ia wele se afova ai e tu sai male sa unanga le te fono le laka pisa mo le fionga tu le pasa i lele malia le ngau ia pe ona i se whaatata lunoanga le vai asun se mvai atu nei o lewa ia tua ia ai le whainga malo i le tau fia o se le ni lewa le mawhai ona whaatau nuru mananga ta amilo a le manu sa mo le sfuma lima i le masino novema o le whai unga le tausanga nei
Sau no le fiona la tu yo le sia fova ai e si lia ma le 2 miliona le fa yo se le lo fa ma tu ina to le malo mo le la kapisa mo e mai se onisio tu lango e pe ona e sponsor po company long ina a to ma diso se le lo fa pe na tu ina tu mo le la kapisa mo e tu sai mala tu ta pe nangam fa mo mo e ta ko fai lo ele means ele te fono le la kapisa mo lo na tu sia tu le uni ale la lolangi le World Rugby League ina ia ta fia wa le ma fai ona awa ya tu le awa le tu no e pe ona ile fo fanga mo langa malanga ta milo ile fai unga le tau sanga nei o lo ta pena le ni la kapi o le la kapi sa mo ni so sa linga tu pe online e pe ona masini en tele oni so fa mo mo e sa ile se le ni mo le fa mo le awa le tu no ai mai se o le temi tonu le fai longa ino le se lau tu sanga talu ona tau nu talu ngol le kapi i te tomo o tata no lo tau ona ne ngana sa vea se chua mai malia